Skambju ta' teddid bejn l-Istati Uniti u l-Iran. F'kitba fuq Truth Social, il-President Amerikan Donald Trump widdeb lill-Iran li sa jiknes il-faċilitajiet tal-enerġija Iranjani jekk l-Istrett ta' Hormuz ma jinfetaħx għal kollox b'mod sigur fi żmien jumejn. Wieġeb għat-teddida ta' Trump f'kitba fuq X, l-Speaker tal-Parlament Iranjan Muhammad Bagher Ghalibaf wissa li jekk l-impjanti tal-enerġija Iranjani jiġu attakkati, l-Iran jeqred b'mod irreversibbli l-infrastruttura tal-enerġija fil-Lvant Nofsani li għandha x'taqsam mal-Istati Uniti. Indika wkoll li konsegwenza tek il-prezzijiet ta' żejt jollu rashom il fuq fit-tul. Fuq l-istess pjattaforma l-President Iranjan Masoud Pezeshkian stqarr li t-teddid tal-Amerika kontra l-Iran juri disprament. Għall-ultimatum ta' Trump wieġbu wkoll il-Gwardji Rivoluzzjonarji tal-Iran. F'messaġġ imxandar fil-medja Iranjana huma għeddu li għalqu għal kollox l-Istrett ta' Hormuz f'każ li l-Amerika tattakka l-infrastruttura tal-enerġija Iranjana. Intant bil-lejl Iżrael kompla bl-attakki fuq il-belt kapitali Iranjana Teheran. Irrapportat ukoll li l-Iran dlonk irreċiproka l-attakk b'xita ta' missili ballistiċi. Is-servizzi ta' emerġenza ta' Iżrael qalu li aktar minn 160 ruħ weġġaw f'attakki fin-nofsinhar ta' Iżrael. Attakkati żewġ tibliet Dimona u Arad. Jidher li firmira tal-attakk Iranjan kien hemm faċilità nukleari li tinsab 13 kilometru bogħod minn Dimona. Żaru dawn l-ibliet u raw bajnihom il-ħerba tal-attakk. Il-President Iżraeljan Isaac Herzog u l-Prim Ministru t'Iżrael Benjamin Netanyahu li mal-ġurnalisti fuq il-post iddeskriva lill-Iran bħala teddida d-dinja kollha. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. Attakki wkoll f'Tel Aviv. Fl-aħħar sigħat irrapportat rejd minn Iżrael anki fil-Libanu fejn inqatlu 4 persuni. Dalgħodu wkoll l-Arabja Sawdija u l-Emirati Arab Magħquda qalu li interċettaw xi missili.